Aku asli saga darah songkok tiklek ke ba buiban naik besine bile, apa normal kok ya bile, borok apa daerah kata ke bile Khaika, wate, angko butuh kanya ni pun sajang bile, anyo tawar semua ya kayak ang paras tunggu, angkai atin cote kasih aja, anyo karin kere, apa kan video kami anco. Laithangsa saloseng monai Victoria monai Madubite monai Surbisoni controversy kok norong sawi kenarka main channel te bara kisa sawi rinai lajak salo monai Madubite monai Surbi borgni video khaima jaka yango te khoroksa monai Victoria ni mongnawi mani hemesai manjako Victoria news kasajak amo hake mention khlai kok sairika abage monai Victoria borgni video noki chajanglia norok je sapano problem engge walai tongdi tangi kesaro ani mongnawi mani hemesai manjako news roko kasajak atiki chala kok sawi video sanamna nangba monai Victoria joli jage monai Madubi or monai Surbini kok no phiromung rika laithangsak salo sudo amsuk simia bini mongnau je kok samani abono kat khlai pano trim khair di apake delete khaiti hne monai Victoria je video khane monai Madubi or monai Surbina kok kesarka saka haipono monai Madubi te monai Surbi borok bo a video ni bisingo kat khainani apake trim khalia tangke hinkai monai Madubi chino saka bo paro thangja karen kare te monai Surbi hingka pa saka bo Victoria ba mungsapono kok salaijagia contact khajagia te Victoria ba hanyo bono mungsapono sahorle abuni bage bo trim khanani aba video bisingo je monai Victoria ni mungsajak tomano nornani saimanlia hani saka abage yango monai Victoria te bo joli jaka borno video jakani ani mung norti maba tangke noria angnanang monai Victoria ati wan suke direct police station thangai Madubi te Surbini mungai complaint kharika police complaint khaima olo tamongkha a kongno sana oke phari tesa chini main topic go monai Victoria laithangsak June 2 tarik salmari sanjo police station thangai monai Madubi or monai Surbi soni mongno complaint khairika borni walema jaka ani mongnawi ana hamya saike kok sawi tongkha borok wala ja tong tamong tong kesaro ano tangai hamya khlai kok sana nangba monai Victoria o kongno te ps complaint khaima olono monai Surbi henka video ni bisingo bini mongja tomano kat ebake trim khlai tongo hne sahorka or monai Madubi henkai karan kare khlai me hani sahar ka yang monai je complaint khane monai Victoria no ama hake jeng tabusu jorate update manka je controversy engai toma jagabo te chini pathene kok amono sanai eba amono tonai jesa samung khalai tene amse kok kotoro thanglai akare kok be kok kahamke sawi bujilai tonglai kheno janai oke phadingai monai Victoria ni khuktenyo kisa khanai ne bo police station tangai thangka reason tama bo laithani chalo Instagram live febro saman amono jeng chigon sa kisa naine ne wate angko butuh kanya ni pun sajang bele anyo tawar semua ya kayak ang paras tunggu angkai atin cote kasih aja anyo karin kere apa kan video kami anco karin sekirin kangka beberapa kali sih kok setengah ban puncak sekirin songka beri sadar tanah nama beri neng karin sekirin kangka yang berke puncak ruya tadi ke sajong san salam hutan sa tabu sekarang hayo madam tak sekarang hayo cok asyik cala enggak nyembin mungtang ati ke involve kaje buat teman hemat salah kore dah neng kerana kita marah jangan anggrek kalau kerana kita marah kamu tanah rokok belakang respect salah kamu boleh neng bom nih disrespect karena yang kamu boleh privacy nampai pun kali ada bo enggak tabu kai bindon cala call kai udah na enggak show bok itu video proses kai tongo delete kai tongo show ta enggak tema sangkai bo video trim khanya ringnya pukat khanya ringnya show ta enggak tanah kok bahasa tongo khanya nih naik tongo karing kerja bagai siang kai mian show an phone of charge green ten show prokai tabuk se phayo karing tabuk se phayo robon chai tongo enggak tini delete khaya ka coba khana tanah ma phayna bota naik nanti pakai bersama pakai angkat itu saja mana pakai pakai bes nomor sekok salen tamong na enta pakai betam sebab anda kes na hen pese guru yang mana ni enta tam khai tam nere tam na ma amalang tu beron kem ni munggu nama kali kem ni pun bersama kali berok hanya kali khai juga amun nasi tu tak kena jorang nasi lagi nak kena tamong